Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ha kawai ke jingja mentakasgi. Kawai ke long Ïing kabudan hapok kasnong Tyrso nong klep. Kala Ingkhong khat badulut ya ke jingda jingem ha ka Ïing na ke jingkem ding kensan. Kablaja kapor kumashi bije ai janmiet. Kumbalay ulum jingtep no sekretari snong jong ka Tyrso nong klep. Lai thu bakani ke long Ïing kabama ya ke ka apot sapsngi. Kadi jong Ingkhong Veronica Sten kalong kami kabasa tang bat ukhon marway. Lai thu ru ya kada jong ka jingkem ding kani ka Ïing am shimla tep satya. Pat kabadiru ha kapor ba om shim ladan breu satya Ïing. Na bakate ke long kami ringkat bala ukhun kidang leit sngulam mi ke jingya breu syakash nong umat. Uba Matias ulei thuru bakat bakidang dan hakate ke Ïing ya breu kila syok jingtep kensan halor ka Jingpluh ka Ïing ka jongki pat kitliting kila kelang pat bandu ya kate ki Ïing kat hadu benda Ingkhong khat. Syusyu ulah pentip bahaka jing sisa na kadang kipat ba nang snong klami benya kundok yap ban pelip ya kate keding kabla kelang. Hendai ke basngosi kalau bakim la syu ban lei na bakading kelada polut sabarok ki benta jong ka Ïing hakbau la pen paru ya ke jingkeman bawat la ka Ïing kalau du makna om shim la dan satya ki bamansau na kate ke jingja na bakitra Ïing kemdan hakite ke por. Na kaliang ka jong ulaong bakumba kate ke long Ïing kade ka bisham lanat bha na ba okupa jong kate ke Ïing ru om dan syu bat kahapan sa satang bala ukun. Ubo ka jingken tu pat ka jingker patlet chuki bor sarkar bari khmi khamtam na ka office jong video ka boyrambong CNRD block kinong mi khman kisang tremat sngoba bat kiriu shimet kumjo bakin mi chakman ban isnei ban yarap lem ya kate ke long Ïing kat badan kilat kilenti. Kami ba la na ki post nem indon shu ya unuksa bade upa joging kumtang kerpat sipi kiseng balang anta baru khoi kibreu ke badan ke musim ba don jingso sue na mata jong kilong Ïing kilong sem kimarjan kimarpa kibai imlang salang apinyarap lem matneri jingrap isne angne hapo snong jongi leshu to nakaliang jungiru kum kibai ngasem mi ben pau ko yung susi ko bakraw na kabenta ba kadon ke Jingpluh Ïing angne apo jong ka Ïing gitu ni ikut kicai gitu ni bat ka bakam susi su kolong ba namar apo ni ka Ïing apo ke Jingpluh ni ka Ïing om syam ladon mono ru ka ni ka Ïing bat kat ba dang lek ya bril dan baja yang sem sate sipo asno mat ba da ka porsi beje ngi kum ka Ïing ase ka porsi beje la phone ni sipo mat bat ngimla suban yebe namar da hangte ka don ka jingja ka basusi bat kane ka jingja lawan jia ka ni ka Ïing ka sem ni bat kumta lang jungiru ka Ïing timbana ka liang ka snong sekretari snong antag na piyay ka snong lekarpat sige bor ba DP kamtam kinong mikmat kumu MLA nang tao MDC nang tao show block development officer bat sige bor district opniay bat sabaro gitu kisang bahalang ibadon kumunsim aki bon gibenta kijingja bakum kana UI bagi kisang bahalang ibor district MLA MDC sekner ilang jeng kiti karena por bilang jungir terpat kunggoy kasem ba mikerpat jur bag badai pe ikane ka ba kamet kisong kathaw bat khamtam bring nang mikmat bakin subha ban pe lem na bata ko ni Ïing bala kum no jingdu ka ni Ïing galong la kum no kot sa steng na po arlap temunta mikerpat sekepor ni bor dai pe bakin subha ban yarap lem na banta jungi kibalamat kum kana jingja basusi ya kana ka jingkerpat sa barok tudan musim menyerap lem ya ka snong ka thau ni brok koi kamtam hune ya so snong jo Tyrso vejan kamtam apo jong ka jingpek jong wei serdar ya hapasan snong mat kita arung kerpat ba tudan musim bakin sobha banyak no lem ya kti ka diang ti mon juki ha kana jingja ka basusi